UMDC Shimet Nanong Thmai constituency ba latip lang karkungor ulong ba kacing la kirsyan ya ke isi balai lam do ba penyacing CM ha KHADC kadai namar balawan ra ya ke resolution bandawa nak sarkar ban itu ya ka chidul tribe tang ya kecet benriau badai trash nong ham khalaya omshu ya kirulum ki bawan na ki we ki jela uba latip lang ulong ba kane kacing kren syapang ki chidul tribe kiwai pat kirulum ke basa acela kadai kepala Islam badai halol kene konong rem u ajing kersyan yo ba penyat siem ulaya thoru bah ka isi barem ulah kersyan haba wanra ya kapang kabayada ya kacait penrio bat ulong susu ru ya klemrung ha kapor baba penyat utawi ke isi batamai ba kongres namar ngapechwa ya kacing trekam uba latiplang ulong wat kaying bisyar bah kledu ka Supreme Court kaladap aya ke hukum kumta ke sarkar kelala ban petrekam ban itu cidutran tangi kitrai kibana ke jelah bat nolol kataru ulai itu bagi rulum kibasa kiwe kecela lada kiwansa am khalaya kiyo sernot rulum ham khalaya bat kiyo ru ban thiet caka bat khayi lai luan namar kata ulaong aba ulai krisyan yo ba penyat kum UCM ke KHDC dan kamban pentip yo ba titos khan ubadai undang yalam kalang persya namar udai UMDC Shimet ulah pensyai kumban cipak mahang ne ha kabalai teli kisang rulum ki bakantop ya ka HSPDP UDP berkekenam kila tahu ya ka Original Parties Alliance ARPA hapo ka yalam cong uba aldan milal basayamot kum UCM hapo ka HDC hakito kipor bat uba latip lang karkungor ulabat kum UIM jong katna train